morat će gosti brzo da završe ovu akciju i da brzo upute šut ka golu domaćih, ka Popoviću. Stanojčić, izigrali su odbranu Zlatara, rukometaši Hajduk Veljka i oni vode 2-1. Prvi gol na utakmici jednog od najboljih strelaca i prethodne sezone Hajduk Veljka Stanojčića. Nije bio najbolji, najbolji je bio Aleksandar Ćirić, dugogodišnji kapiten Hajduk Veljka, ali Ćirić je napustio klub na kraju prethodne sezone. Evo gola sa zemlje Borisa Zečevića, on je najstariji uopšte gledajući igrači jednog i drugog tima, najstariji pojedinac na utakmici, zagazio je i u 5. deceniju. Babić sada na poziciji srednjeg beka, levo je otišao Đekulić, Zečević na svojoj poziciji, ide lopta na krilo za Bujišića, ponovo Zečević, Đekulić pogodio okvir gola. Evo lopte za Babića i dalje Zlatar u napadu, imaju višak i to koristi Slaviša Đekulić. Drugi gol Slaviše Đekulića, rezultat je 6-4. 10. minut prvog poluvremena u toku. Pred oko 200 gledalaca u Novoj Varoši. Zlatar vodi protiv Hajduk Veljka. Ponovo imaju Novovarošani +2. Prvi put na parketu i Željko Ivković, rukometaš koji upravo ima loptu. Hajduk Veljko napada se igrače manje. Petrović trošit će malo vreme ovako gostujući rukometaši. Tamo na poziciji desnog krila je Topalović, za sada nijedan pokušaj jednog od značajnijih pojačanja Hajduk Veljka u oči ove sezone. Radi se o odličnom krilom rukometašu. Ivković, evo i prvo gola na utakmici Ivkovića, tek što se pojavio na parketu, njegova realizacija. Rezultat je 6-5. Još jednom Petrović. Ivković, Andrejević, odlična akcija gostiju, ali je odličan je na golu domaći Popović. Dobro se postavio i skinuo ovaj zicer Strahinja Popović. Inače, Strahinja Popović ima iskustvo branjenja i u Seha ligi, branio je u Super A ligi, jedno vreme i u Crvenoj zvezdi, bio je jedno vreme i u Grčkoj prvoj ligi, od ove sezone u Zlataru. Odmaraju i Đekulić i Bujišić. Petrović, Stanojčić, sada lopta za Andrijevića i sada je pogodio Stefan Andrijević. Prvi gol Stefana Andrijevića, a i prvo vodstvo na utakmici ima Hajduk Veljko, 8-7. Na isteku 17. minuta. Čvrsta, ravnopravna utakmica. Dva rivala, pa rekao bih i približno istog kvaliteta. Rekao sam, prethodne sezone Hajduk Veljko završio na 4. poziciji. Nešto lošije bio Zlatar, koji je na kraju bio 6. ali sasvim zadovoljavajuće partije Zlatara u prethodnim sezonama. Zlatar je iskusnije što se tiče takmičenja u Super B ligi Srbije. Od 2014. Zlatar je u ovom rangu. Zaista velika stvar za Novi Varoš, za Novu Varoš kao grad. Ovaj mali grad na krajnjem jugozapadu Srbije ima Super B ligaša, što zaista nije mala stvar. I to bez ikakvih problema Zlatar opstaje u ovom rangu. Odličan solo prodor Borisa Zečevića i već 4. gol na utakmici kapitena domaći. Rezultat je 8-8. Počeo je da teče 20. minut, nešto više dakle od 10 minuta do kraja prvog poluvremena. Napada Zlatar koji je kompletan. Mijović lepo se izdigao, imao malo sreće, lopta je pogodila prvo stativo, a i potom golmana Stojanovića. Ovaj gol pripisat ćemo naravno Mijoviću, ali može se čak napisati i autogol. Stojanović se lopta odbijala u polje, međutim, ajde. Gol pripisujemo Mijoviću, jer zaista sve dobro izgledalo, izdigao se, odličan skok, šut i prvi gol Mijovića.
Ide kontra Zlatara. Veljković. Malo čas prvi gol Mijovića, sada prvi gol Veljkovića. Napada Hajduk Veljko sa igračem manje. Ivković. Stanojčić. Još jednom Stanojčić. Ivković. Opet dobra akcija gostiju. Opet su sa igračem manje izigrali Zlatarovu odbranu 6-0 i postigli su gol. Gol je postigao Stanojčić. Već četvrti gol Nikole Stanojčića, koji je prethodne sezone, kao što već rekao, igrao vrlo dobar rukomet i bio je drugi strelac tima u celoj sezoni. Džekulić. Zečević. Dobio je po licu Zečević. 11-10 vodi Zlatar. Kompletan je Hajduk Veljko. Sada je na terenu Petrović. Stanojčić, Genčić, kako se samo izvukao iz ovog zagrljaja Borisa Zečevića, Miljan Genčić, i ovo je njegov drugi gol. Vrlo lep gol Genčića, kao Jegulja se tu izmigoljio i potom zaista na lep način savladao Gavrilović. Mijović. Babić. Džekulić sada na poziciji desnog beka. Boris Zečević je na klupi odmara. Bujišić. Nije bio najbolji ugao za šut, ali pogodio je ipak Mladen Bujišić. Babić. Mijović. Ide lopta ponovo za Bujišića. Odličan ugao i lagana završnica Bujišića. Treći gol Mladena Bujišića, drugi vezani, tako da Zlatar opet ima +2, 13-11 na 2,5 minuta do kraja prvog poluvremena, tačnije 3,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Vuković, Mijović, Džekulić, odlična akcija, Bujišić. Kakva asistencija Slaviše Džekulića, Bujišić se tu zavukao iza tog zida u plavom, došao iza leđa odbrani Hajduk Veljka i zaista lepa akcija domaćeg tima. Ivković, opet duboka odbrana Zlatara, visoko, to jest duboko ovamo izlaze Babić i Džekulić. Ide lopta za Topalovića, Genčić, snašao se Miljan Genčić. Treći gol Genčića, izjednačenje. Zlatar ima poslednjih 15 sekundi. Koliko ostalo do poluvremena. Mijović pogodio stativu, ide Bujišić i pogađa još jednom Mladen Bujišić. 4 poslednja gola za Zlatar postigao je Bujišić i ovim golom stavlja se tačka na prvo poluvreme. 22-20, 10 minuta igre u drugom poluvremenu. Tačno 10 minuta igre, dakle 20 je ostalo do kraja. Zlatar kontroliše igru, Zlatar kontroliše utakmicu. Zlatar ima 2 gola prednosti, maločas imao 3. To je najubedljivije vodstvo za sada. Kompletne obe ekipe. Zečević ide do kraja, promašuje, ali je bio pod faulom. Faul je napravio sa brojem 11 Ranđelović, koji je počeo utakmicu u startnoj postavi, potom je otišao na klupu i nije se vraćao do kraja prvog poluvremena. Babić. Čvrst faul Petrovića. Džekulić, odličan šut, ali pogodio je stativu. Ranđelović se izborio za loptu, a Petrović smiruje napad. Prethodne 2 godine, prethodne 2 sezone ovde u Novoj Varoši, pobede Zlatara, ali obe pobede sa samo 1 golom razlike. Džekulić. Faul Genčića. Vukao je za dres Džekulića, rizikuje isključenje jedan od iskusnijih komentaša Hajduk Veljka, Rakonjac.
Džekulić do kraja, opet je faul napravio Genči, Zlatar napada sa igračem manje. Ubrzo će biti kompletan. Ruka sudija je u vazduhu. Zečević, Barka Zečevića, onda gol. Vrlo značajan gol Borisa Zečevića. 7. gol Borisa Zečevića koji se sada izjednačio sa Stanojičićem. Na drugoj strani oni su najefikasniji na utakmici. 23-22. Evo, vratio se Veljković koji ima 2 isključenja, kompletan je Zlatar. Petrović, kako gol lagano postiže Petrović, ovaj gol definitivno ide na dušu golmana Popovića, potpuno dekoncentrisano deluje golman domaćih Popović, zato se vraća ponovo među stative Gavrilović. Srednji bek Džekulić, desni Zečević, levi Babić, levo krilo Rakonjac i desno Bujišić, na golu naravno Gavrilović. To su igrači Zlatara, bez dresa je praktično ostao Pavić, Veljković, odlična asistencija Babića, realizacija Veljković. Drugi gol Nikole Veljkovića, 25-24. Protestuju sa klupe Hajduk Veljka, smatraju da je Zečević napravio klasičan faul u napadu. Praktično skinuo dres Paviću, ali nisu se oglasile sudije. A na drugoj strani gol postiže Ivković i Veljković ide na 2 minuta, ako se ne varam, ovo je njegovo 3. isključenje. I jedni i drugi imaju mnogo toga da zamere sudijskom paru. Ima tu dosta diskutabilnih odluka na štetu jednih i drugih, ali kažem, nije na nama da mi sudimo. Da, neće se vraćati više u igru Veljković, ovo je njegovo 3. isključenje, 2 isključenja ima i Rakonjac i on mora da bude oprezan. Zečević, dobar odbrana Hajduk Veljka. Znaju gosti da preti velika opasnost upravo od Zečevića i njegovih šuteva iz daljine. Babić, kakav gol Aleksandra Babića. I to u kakvom momentu. Kada gotovo Zlatar nije imao ideju šta uraditi u napadu. Babić, 6. gol, ako je tačna moja evidencija. Napad gostio, Andrijević. Ivković, ovo je greška Ivkovića, napravio korake, usitnuo je na 9 metara od gola i olako je Hajduk Veljko ispustio ovaj napad sa igračem više. Po mojoj evidenciji 5. gol Babića, ako je sve to tačno, ali to treba uzeti sa rezervom. Imali smo one tehničke probleme sa prenosom na početku ovog drugog poluvremena i nisam uspeo sve da ispratim, ali ispratio sam i ja kao i vi ovaj sjajan napad Zlatara. Već 9 golova Borisa Zečevića, ide na 2 minuta Topalović, mislim zbog prigovora Topalović ide na 2 minuta. Sada sa po 5 rukometaša na terenu i jedni i drugi, ali će se ubrzo će Zlatar biti kompletan. Kao što sam i rekao, uskoro će Slobodan Vuković ući u igru, jer se Veljković više neće vraćati zbog 3 isključenja. 27-25, Zlatar je sa igračem manje postigao 2, a nije primio ni jedan gol. Vrlo važna sekvenca na utakmici, upravo ovaj period kada su domaći bili sa igračem manje. Da li je ovo i jedan od ključnih perioda na utakmici, vidjet ćemo. Napad Zlatara koji je pred pobedom, ide Cepelin, vrlo lepa akcija, bit će sedmerac i 2 minuta za Andrijevića, potpuno nepotrebno. Andrijević napravi ovaj faul, sprečio je Bujišića da završi ovu spektakularnu akciju golom. Zaista bi to bila najlepša akcija i najlepši gol na utakmici. Ovako Babić ide da izvede sedmerac. Babić sa 6 postignutih golova, najefikasniji je Zečević koji je postigao 10. Odlična partija Zlatara, zaista sjajna partija Zlatara. Danas protiv neugodne ekipe Hajduk Veljka.
a Babić uz malo sreće savladao je i treći put sa linije 7 metara Stojanovića. Još jednom da zaključimo, u okviru četvrtog kola Super B lige, grupa Istok-Zapad, ovde u Novoj Varoši, Zlatar 34, Hajduk Veljko 30, moje ime je Dalibor Tomašević, hvala na pažnji i doviđenja.